Isagadunan ibana sigig paduding murag feeling dalaga. Abi kay libre ug walay mong bana. Bisag idadapit na tawon 40 halabira. Matod pa niya ang bana brot. Ug walay klaro kay gamay ug sahod. Ug naay kabit 18 anyos. Ug sekreto lang ug kini daw mabdos. Mao siya daw kay dalaag, nasakit ang iyang dugan. At ako nang uwag ra ng dili mapugan, kakatulang imong bugan. Bisagadunan ibana sigig paduding murag feeling dalaga. Abi kay libre ug walay mong bana. Bisag idadapit na tawon 40 halabira. Uy, hay dong, familiar lagi ka. Ali, ragud, mag-istorya ta. Sa imong ngalan, pwede ka diri. Tagay ko bi, libre man pud ni. Ha, ma'am, ako imuhang pasabot. Yes dong. Hala, dili ra ba ko mo inom? Ay, okay ra na, ila-ila ra ta. By the way, am sang taga-asa ka. Ma'am, sang taga-ay sira ko. Di ko magdugay, so I have to go. Ay dong, hatag ragud sa imong number. So I can call you or text you later. Ha, ikaw bahala, ma'am. Bantay bitaw dong. Gadget lang ha. Pinanawag kung bana. Hello? Bisagadunan ibana sigig paduding murag feeling dalaga. Abi kay libre ug walay mong bana. Bisag idadapit na tawon 40 halabira. Mao siya daw kay galaag, kay gusto siya mo inom. At ako nang bahala ka, dili jud ko kay baho ka ug tuga. Bisagadunan ibana sigig paduding murag feeling dalaga. Abi kay libre ug walay mong bana. Bisag idadapit na tawon 40 halabira. Bisagadunan ibana sigig paduding murag feeling dalaga. Abi kay libre ug walay mong bana. Bisag idadapit na tawon 40 halabira.